khabar kubnya tu ini pet choi kimat ke bakongsan. Rakhe kari ke Republic Day bahnya penghuriu mentakasni lam khmat ke Presiden kari ke Draupadi Murmu ya kari ha ka jing rakhe shim salute ha ka jingat parade ha kartavya path. Kajing rakhe ya ke Republic Day bahnya penghuriu ha Shillong pinher ulat ke jila UCH Vijaya Shankar ya ke lama lairong kari bat shim ya ke salute. Pinher Menteri Rangba Kajela Konrad K Sangma ya kalama lairong hari hakasni rakhe ke Republic Day bat ishim ya ka Rashtriya Salute Hatura. Bat lapen hap perda ya ke Lumpung ilek kai 6 Meghalaya Games balapen long hakyang nangba Football Stadium hajowai. Ki khabar ki babnya. Kari berok kawai mentakasni ke rakhe ya ke Republic Day bahnyo pohonriu. Ka Presiden kari ke Draupadi Murmu kalayalam ya kari hakani kasni rakhe Republic Day na kartavya path ha New Delhi. Lasdang ya ke jing rakhe da ke jinglet jong Menteri Rangba do kari Narendra Modi syaka jaka sa kin mau yaki shipai balayap ha katma ne ke National War Memorial. Hakaba labo sentiu ha uni umot sa kin mau. Ka Presiden kari ke Draupadi Murmu kalapoi ha kartavya path ka jaka belapenlong ya ke jing rakhe ringkat batu Presiden kari Indonesia u Prabowo Subianto uballong ukongsan ha ke jingat parit. Lapen her ya ke lama lairong kari bat bot pat da ke jing ruai etri bat ke jing siat suloi hado arhowesin. Ringkat bat kari barok kawai ha Shillong ru lapenlong ya ke jing rakhe Republic Kabah nyo pohonriu hakaba ulat ke jelag Meghalaya UCH Vijaya Shankar ulapin her ya kalamai lairong kari bat shim ya ka salute Hamadan Polo. Haba ai jingkran mentakasngi ulat ulabanjur halor ka sukasan hakajela hakis nambaladam. Ulakren ru shapang ka jing pentrai kam ki lai tali ki an ki bedai bat ki kamrunar ka bakuntup ya ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, Bharatiya Nyaya Sanhita bat ka Bharatiya Sakshat Adhinyam. Focusing to ensure all weather road connectivity across the state and create the projects like Shillong Donkey, Thura and Dalo and Shillong Western Bypass ongoing, which will boost the state economy. Ya ka jing rakhe ya ka Republic Day bahnyo pohonriu lapenlong Hamadan jong ka Matchakol Grey LP School Tura ha ka jing don lang jong Menteri Rangba Kajela Konrad K Sangma bat kiwi ki he sarkar. Ukongsan ke jing rakhe ubalong Menteri Rangba Kajela ulapen her ya ka lama lairong kari bat ulashim ya ka Rashtriya Salute kat badang pentem ya ki jing ruai kari. Haba ai jingkran mentakasngi ulakren shapang karoi kapar ha Kajela ha kini ki snem baladam. Ulakren ru shpangkaroi kapar ba solonsar bat ki sinjam barat ba balashim daka sarkar ki bayahab bat ki benta ba per jong kajala. We take this opportunity to salute the unwavering dedication and sacrifices of our armed forces, paramilitary forces and the Meghalaya police force. Their vigilant efforts ensure our safety and security. We are poised towards achieving this goal, and strategies are being developed across sectors and investments are being mobilized. Lapenlong ya ka jing rakhe ya ka Republic Day bahnyo pohonriu ha St. Peter's Higher Secondary School Nongston. Ya ka balapenlong da ka District Administration jong ka West KHASI Hills. Hakani ka jing rakhe lawan banishim benta da usembut Menteri Rangba uba Prestun Tinsong. Uba lapen her ya ka lama lairong kari bat shim ya ka salute ha ka jing yat parit jong ki khat sautali ki kinhon yat parit bakunthop ya ka kinhon pule bat ki khna school.
Hamausen Rut UMLA ke Nongston uba Gabriel Watlang ula penher ya kelama lairong keri bat shim ya ke salute ha ke jingat perit jongki arteli ki kenhon bekentup ya ke kenhon pulit bat kenhon jongki jongka school Christ Higher Secondary School bat ladon ke jingpen I ya ke tabo nak fire and emergency services. Kabo ban penpau ke jes ngongu ke bakrau ya ke jing IT bat jing Tracy Tom jo ki sipai ki paramilitary force bat ke Meghalaya police ke jing IT jong ki kala pentingna ya ke jing sangan bat jing ada yang ni kathom jo ke sarkar jongi ke long ban ra ya ke Meghalaya sakayo ke kot ke basipau billion US dollar hapo kasnem arajar arbopra da ke bekentiu arsya ya ke GDP jo ke jela ni matatin bangin kot sa kanika thom bat ni latau ya ki plan penroi haborok kitna trekam bat haju kapor ni lapnyai kam ya ke jingbei tengka Kibor penyak distrik Karibhoi kela rakhe ya Republic Day ke bahnyo phong riu mentakasngi hamadan NSCA paham sim hakani kasngi umentri ketenat jengok kai perthai uba polling do ulawan banishim benta kum ukongsan ula penher ke lama lairong jongkari bat ula shim salute hakaparit ke bakentup ya ki kenhon ki pulit bat ki kena school hakani ke jing rakhe lawan yashim bentaru da UMLA ke nongpo uba Melbourne sim bat kat tu kat ningut ki he officer na kita sarkar beper On the momentous occasion of the 76th Republic Day, as we celebrate Swarnam Bharat Virasat or Vikas, I convey my warm greetings to all the citizens of the state. On this auspicious day, we honor the spirit of democracy and pay homage to our Constitution. We respectfully pay tribute to our leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Netaji Subhash Chandra Bose. We take this opportunity to salute the unwavering and sacrifices of our armed forces and the Meghalaya Police Force. Their vigilant efforts ensure our safety and security. Ka West Jantia Hills District kala rakhe kaski Republic Day ke bahnyo phong riu haringkat bat kari barok kawe. Hajawai umentri ketenat Civil Defence bat Home Guard uba coming one ombon ula penhere kalama ha madan yelek kai jiri salen ha kejingkren jong umentri ula ai khublei kerpang ikipat ba ha kani kaski bekerpang. Ula ai burom ya ki jinglen lade jong ki nong yele latlut jong kari India bat ula pen pau ke jing job jong ki scheme bala pen trekam da sarkar jela ki don barok khat santli ki kinhon ki blai shimbenta ha ka Republic Day parade bat khat artli ki school. On the momentous occasion of the 76th Republic Day, as we celebrate Swarnam Bharat Virasat Vikas, I convey my warm greeting to all the citizens of the state on this auspicious day. We honor the spirit of democracy and pay homage to the Constitution. We respectfully pay tribute to our leaders. Ka Southwest Garo Hills District kala rakhe ke Republic Day ke bahnyo phong riu mentakasngi ka arphong riu terik ha Students Field ha ampati ringkat ke jingsong ri I Dr. Mazel Amperin Lingdo menteri ketenat ke kot kekhya I lalong I kongsan I Dr. Lingdo I la penher ke lama lairong keri bat ila ai jingkren ha ke jing rakhe da ke ba ila kren shpang ke jing job ba sarkar kalala banwanra ha ki benta beper ila kentu badai bandon ke jing trelang bat bantai yakari ban kentiu ya karoi kapar. Harin ka jing rakhe I Dr. Lingdo ilalet ban jingo ya ka civil hospital ha ampati hakaba ila yakren ru bat kinong thiapang. Southwest Garo Hills, known for its punctuality, hard work, and extensive experience, Sri Sangma has considered Ringkat bat kari barok kawai la rakhiru ya ka Republic Day bahnyo phong riu ha North East Council Secretariat hanipko bat ha Account General ha Shillong mentakasngi. Usom kamei unong ai jingmut ketenat planning ula penhere kalama kari haba ai jingkran hakani gasngi usom kamei ula ong bakarukom trekam jongka NEC kaya ha bha bat kilai teli kirong jongka lama kari kaba yeng na kabenta ka bor ka jingkhot bat ka jingroy. As we stand below the unfurled national flag of India,
So as we keep these colors and also what they represent, we have to also align with our work here. Our work is to bring on development with clean administration and with bold decision. So this time, this also reflects the goal of NEC and our ministry. Ke North East Postal Circle, Shillong kalapin here kalama lairong da u KVLN Murti, Director ke Postal Services, jong ke North East Postal Circle haringkat u Director ke Accounts Postal jong ke North East Postal Circle u beldon lang hakani kesngi. Haba ai jingkren hakani kesngi u Murti, ulapin ken mau ya baro ban burom ya ke jinglan lade jong ki department jongi. Ula banjur bakat bang idang pulis hangkikot jingele jongki hakikot bonsin ngiklat no ya ki jinge ki bakilamat. Hakawai pat kalyang ka ying bishar high court jong ka jela kala rakhe ya kasngi Republic Day ka bahnyo phonreu menta kasngi. Hakaba Chief Justice u IP Mukherjee ula penhere ka lama kari. Hakajing ekran jong u Chief Justice Mukherjee ula penpau gajing sngau sarong bat sngau donbok bandon benta bat ka jela. Kamtam dakaba yaro ya kejing itanat jong ke jela Meghalaya. Karaj Bhavan Shillong haringkat kejing trelang bat ke Shillong Agri Horticulture Society bat ke Directorate of Horticulture kalapinlong ya kejing pin inam iki sintiu hakasin ke beningkong Haraj Bhavan. Ya kini kejing pin inam laple da ulat ke jela ke Meghalaya UCH Vijaya Shankar. Ubalas ngohon ya kejing IT lut bat kejing treshitom jongki riwit sintiu kiba lari bat penne pensa iki bebun ki sintiu deki pausnem. Palat lais pa teli ki sintiu lapin I hakani gasngi deki lai pongut ki dukhot jong ke Shillong Agri Horticulture Society. Haba ai jingkran hakani gasngi ulat ke jela UCH Vijaya Shankar ulaong bakaraj Bhavan kadai jongki pat ba ke jela Meghalaya bat ke jingkhang jong karaj Bhavan kanyai play nagabenta jongki ulapin tipru banaduk menta katei ke jingpin inam yaki sintiu kanlong ka manla usnam Haraj Bhavan. Raj Bhavan belongs to the entire state of Meghalaya. This Raj Bhavan belongs to the entire city of Shillong. You people have got every right to come here and visit here to enjoy the beauty of the Raj Bhavan. We thought to open the doors of Raj Bhavan. If at all anybody wishes to come and visit Raj Bhavan with proper reasons, not only these 2 days in a year, and rest of the other days also we decided, let anybody come, either to visit Raj Bhavan, to visit Governor of Meghalaya. Kalumpung Meghalaya Games bahenriu kabelannya shitayo kenti kalakut no hakasngi satjan hamadan kyang nangba football stadium. Ka East KHASI Hills District kalapau kum kaladu hakani kalumpung hadin ka jingilek kai ka ba itanat bha. Hakabalayo ban khur hadu lais pa prapawai teli kitakma. Ka jingpen hak perra kalong kaba ipo ipeng hakaba layashim benta da usembut menteri rangba uba siaw halang dhar kum ukongsan bat UMLA kathan uba wailat miki shela kum usembut kongsan. Hakatay kasngi layadon langru ki Preston ka Meghalaya State Olympic Association UDSO bat kiwei ki riu rangba. Habakren shiki patba ula banjur ya ka jingkiu bakongsan balale da katanat elek kai hapok ka sarkar MDA. Kum ka jingpin kiu ya ka jingirap pisa bat ka jingpin roy ya ki jingtay. Hockey sport is the only event kabila manilong kum sipara. Wala dun ka jingele haka formal ni alero. Handay naladen ni ay kubleti boro alien. That is the spirit of sportsmanship here. We are not just having a Meghalaya Games. We are building the future of our youth in the future generation. Mentang nepet ke jinglong jingman ke sunbeneng hatura. Kajing kret kalong 40 degree Celsius bat kajing shit kalong 40 degree Celsius. Kajing skam ka hau mentang singi kalong hinyopu sau na kashispa. Mentapat ngini pai sya kajing long jingman ka sunbeneng hasilong. Kajing kriat kalong 1 degree Celsius bat kajing shit kalong 4.1 degree Celsius. Kajing siam ka hau mentang si kalong 100% na kashispa.
Bat hajawai kajing kriat kalong hinyo degree Celsius bat kajing shit kalong khatpra degree Celsius. Kajing skam ka hau mentakas ngi kalong hinyo pausan na kashispa. Kajing long jingman kasun beneng hatura bat jawai kan rang kat bahashalong kasun beneng kan dumloo hakikat tu kat ni kijaka. Shaban poi shabukut jong thup khobor ne pet byang sashisen kimat bakongsan. Rakhe kari ke Republic Day ke bahnyo phon riu mentakasmi lam khmat ke Presiden kari ke Draupadi Murmu ya kari ha kajing rakhe shim salute ha kajing yat parade ha kartavya pat. Kajing rakhe ke Republic Day bahnyo phon riu Shillong pinher ulat ke jilla UCH Vijaya Shankar ya kalama lairong kari bat shim ya ke salute. Pinheru Menteri Rangba ke Jilla Ukonrat K Sangmai kalama lairong kari hakasgi rakhe ke Republic Day bat ishim ya ke Rashtriya Salute Hatura. Bat lapin hak perai ke Lempung Ilek Kai 6 Meghalaya Games balapin long hakyang nangba Football Stadium hajawai. Te parlok katung ilapoi syakabukut jong kutup kubor jingi minta ke janmit hadup ini syambiang la syai keski kublai pi barok. The news in detail. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi led the nation in celebrating the